Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 510 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name van Allah, die barmhartige, die genadige. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hoofstuk 57, Eyster, Ayin, Surah 57, Al-Hadid. Dit is hy wat die hemele en die aarde in 6 tydperke geskape het, en hy is op die troon van mag bevestig. Hy weet wat in die aarde ingaan, en wat daaruit voorkom, en wat uit die hemel afkom, en wat daar na toe opstyg. En hy is saam met julle, waar julle ook al mag wees, because he is closer to us than our jugular vein and carotid arteries. Ne? En Allah sien alles wat julle doen. Aan hom behoort die koninkryk van die hemele en die aarde, en na Allah word alle dinge teruggebring, including you and I. Everybody returns to him, including the atheists. Ne? Hy laat die nag in die dag oorgaan, en die dag in die nag. En hy weet wat in die harte omgaan. Glo aan Allah en sy boodskapper, en bestee van dit waarvan hy julle erfgename gemaak het. Diegene van julle wat dan glo en bestee, vir julle is daar 'n groot beloning. Om watter rede wil julle nie in Allah glo nie, en die boodskapper nooi julle uit om in julle Heer te glo, en hy het julle verbond inderdaad aangeneem, indien julle gelowiges is. Dit is hy wat duidelike tekens na sy dienaar afstuur, sodat hy julle uit die duisternis in die lig mag bring. En waarlik, Allah is liefderyk, genadevol teenoor julle. En wat mekaar julle dan, dat julle nie in die weg van Allah bestee nie. En aan Allah behoort die erfenis van die hemele and the aarde. Everything returns to him. He is the owner, he is the creator of everything in the heavens and the earth, and everything in the heaven and the earth belongs to him. Everything will return to him, and there's only one God. 100% everything returns to him. God does not have a mother, no father, no son, no daughter. Mary is not the mother of God. Jesus is not the son of God. Please, man, so don't ever make that mistake. That is a big insult to God, and it is a great blasphemy. Please, man, sir, there's only one God, ne? Don't ever make that mistake, asseblief, ne? Diegene wat julle wat voor die oorwinning bestee het en geveg het, is nie gelyk nie, maar hoër in rang as hulle wat daarna bestee het en geveg het. En Allah het goed aan almal beloof, en Allah is bewus van wat julle doen, want Allah is closer to us than our jugular veins and our carotid arteries. That's 510, 511. Lekker bly, alhamdulillah rabbil alamin.